Familia ngwen ma yudore tuthu kardak ma Kangema county ma Murang'a lito kwa kuchunji kalure ni dweche ang'wen mokala nyola gi ne ogwenyore kendo lal nyaka sani pod ok oyudi. Lero ni gisebedo ka gimanyo gi koni kod kocha kata kamano pok giyudo gi kata ok limo kuonde thieth kod kuonde kano ringruok ma kuonde thieth ka sani koro gidwaro mana piny owacho donjre wach no mondo mi okonygi e menyo. Tumemtafuta mpaka mwisho, sasa ni miezi 3 inaelekea, na alikuwa kijana mdogo tu, kijana anasoma, alikuwa kijana mdogo tu anasoma, akona miaka 24. Wito wangu, nataka mtu msaidizi mwema, hata serikali itusaidie vile tunaweza pata hiyo kijana. Nilikuwa amekataa shule, lakini hapo nilikuwa namlazimisha aende asome. Ifo akaleta fujo akatoroka akaenda. Tangu siku hiyo hajarudi nyumbani, hatujaimuona na tumemtafuta sana. Tukaona tujaribu kutafuta kadogo hapa karibu na nyumbani, hata kwa kishaka. Tulimtafuta hata watu walikuja wengi siku ya Jumatatu. Kama watu 200 wakaingia kwa kishaka, wakamtafuta, wakamkosa. Tungeomba wale wote watapata hii ripoti, wakiona mmoja wa hao tunatangaza atujulishe. Medok matu